but together with Tshisekedi. I mean, what Tshisekedi is supposed to be. Niba umwana wa Habyarimana atangira kubona inkunga ya Tshisekedi, ubutunzi bw'igihugu cya Kongo n'amasoko yayo, twavuga dute ko ari wenyine. L'avion a survolé cette résidence-là et je me trouvais à la piscine avec deux de mes cousins. Uko umwuka warushagaho kuba mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, nibwo hatangiye kumvikana izina ry'umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda, uyitwa Jean-Luc Habyarimana. Afite umugambi ukomeye wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu munsi biravugwa ko afite igisirikare kibarirwa hejuru y'ibihumbi 4. Mu mbwirwaruhame za vuba Perezida Kagame yamugarutseho. Ese n'ubuhe bushobozi afite bwatuma ahirika ubutegetsi bw'u Rwanda? Uyu mugabo ni muntu ki? Ikaze tuvuga ku buzima bw'uyu Jean-Luc Habyarimana. Iyi ni Extreme TV. Njye nitwa Mupenda Joel. Jean-Luc Habyarimana ni umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana wiciwe mu ndege irashwe ubwo yaravuye muri Tanzania. Jean-Luc ntabwo agaragazwa neza igihe yavukiye, gusa bivuga ko ubw'indege yase yaraswaga yarafite imyaka 18, bivuze ko yaba ari hagati y'imyaka 49 ndetse n'imyaka 50. Jean-Luc Habyarimana ni umugabo ukunze kugaragara yogosha umusatsi yawumazeho ku mutwe, agaragara nk'ukiri muto mu isura. Arirabura, ubwanwa bwe busa n'ubumanutse bujya kuba burebure, ibintu mu mvugo zabo bita suna. Buri kandi bw'ibara ry'umweru wiganje kurusha uko ari umukara, no kuvuga ko bwajemo imvi. Ni umugabo kandi w'ibigango nka se. Mu gusesengura ndetse no kugaruka ku mateka ye, mureke twinjire ku rugendo rwe rwo kuva mu Rwanda n'umuryango we. Amateka y'umwaka w'1994 agaragaza ko nyuma y'urupfu rwa Habyarimana, umuryango we wahungiye muri Zaire wakirwa na Mobutu Sese Seko wayoboye icyo gihugu kuva mu mwaka w'1971 kugeza mu mwaka w'1997 mbere y'uko ihinduka Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko icyo gihe Mobutu yitaye cyane kuri Jean-Luc Habyarimana, amugaragaza nk'umusore w'intwari, ashingiye kubivugwa ko yafashe amafoto y'indege ya Habyarimana ikimara kuraswa, amuha miliyoni 5 z'amadolari. Byako kanya umuryango wa Habyarimana wavuye muri Zaire ujya muri Gabo. Bivugwa ko ubwo wageraga i Libreville, Omar Bongo wayoboraga iki gihugu yahaye Jean-Luc izindi miliyoni 3 z'amadolari mbere y'uko ajya mu Bufaransa. We n'abavandimwe be na nyina umubyara Gate Kanziga bahise berekeza mu gihugu cy'Ubufaransa, abariho ajya kwibera, dore ko se yari inshuti n'uwahoze ayobora igihugu cy'Ubufaransa ariwe François Mitterrand. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu birumvikana niho yibera. Akenshi nakunze kuva mu Bufaransa, ariko mu mpera z'umwaka 2025 nibwo yatangiye gukora ingendo zitandukanye hirya no hino, by'umwihariko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo izwi nka RDC. Ibi ni ibintu turi buze kugarukaho, ariko mbere y'uko tubijyaho muhundire twinjire mu buzima bw'umuryango we bwite. Uyu ni umugabo ku mbuga nkoranyambaga ukunda gukoresha cyane urubuga rwa X, yahoze yitwa Twitter. Yivugira ko ari umugabo wubatse ndetse ari se w'abana, gusa yaba umugore cyangwa abana be ntajya bagaragaza ngo avuga amazina y'umugore cyangwa umubare w'abana afite. Bivugwa ko ubwo bari bakiva mu Rwanda, we na nyina babanje kujya muri Kongo, aho bamaze iminsi mbere y'uko bakubuhungiro mu gihugu cy'Ubufaransa. Rero ngo ubwo yari ari muri Kongo yakundanye n'umugore wo muri Gabo, babyarana abana 2, ariko umubano wabo warasenyutse kubera ubukene. Gusa amakuru uyu mugabo aherutse gutangaza nuko nyuma y'uyu mugore yashatse undi uturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mureke tugaruke ku buzima bwo ku mbuga nkoranyambaga. Akunze kugaragara atanga ibitekerezo bye, by'umwihariko yifashishije X, akenshi akunze kuvuga ibitagenda mu Rwanda ndetse no kwibasira ubutegetsi buriho mu Rwanda, aho abunenga cyane. Imwe mu nkuru yavuzwe kuri Twitter cyane ni igihe yibuswaga ko yashinyaguriye wahoze ari minisitiri mu Rwanda ariwe Agathe Uwiringiyimana. Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda, yabwiye Jean-Luc ati: "Sinakirirwa ninda ku buhamya bukomeye bw'ababonye ibyabaye n'amaso yabo. Abakobwa bundi muntu wahitanywe n'igitero cyo kuwa 6 Mata mu 1994 ku ndege ya So. Abo batanga buhamya bakuvuze mu izina imbere y'urwego rw'ubugenzacyaha rwa gisirikare mu Bubiligi kuwa 22 Kamena 1994, bakurega gushaka kurasa umurambo wahoze ari minisitiri w'intebe Agathe Uwiringiyimana, wari wishwe muri icyo gitondo ukoresheje imbunda ya gisirikare yo mu bwoko bwa Victor R4 wari usanzwe witwaza." Mureka ayo magambo twinjize mu rugendo rwe muri politiki. Uyu mugabo mu minsi ishize nibwo yagarutsweho cyane, by'umwihariko mu bitangazamakuru byandika mu karere ndetse no hirya no hino ku isi, aho mwavuga ko ashaka ubutegetsi cyangwa yabanyotewe no kuyobora u Rwanda mu gihe kiri imbere.
Ibi byasembuwe n'urugendo byavuga ko ashaka kuzagirira muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Mu ntangiriro za 2025 yakoze ingendo nyinshi muri Repubulika Demokarasi ya Congo, aho yahuye n'abategetsi bakomeye muri iki gihugu ku bitumire yari yatumiwemo na leta ya Kinshasa. Amakuru yemeza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ku bufatanye na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bafite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda. Kugira ngo ibyo bishoboke, bakaba barahisemo guhuriza hamwe abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda barimo Kayumba Nyamwasa n'umuhungu wahoze ari Perezida w'u Rwanda mu rwego rwo guha imbaraga n'imitwe y'inyeshyamba irimo FDLR na P5. Aba bagiye inama ko Kinshasa n'u Burundi bazatanga inkunga yose ishoboka kugira ngo babashe gukuraho ubutegetsi bwa Kigali nk'uko babivuga. Mu mpera za 2025 uyu mugabo nibwo yahuye cyane n'umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi ku bijyanye n'umutekano yitwa Desire Kashmir Ebelande Kolongele. Bimwe byo baganiriyeho harimo kugirana ubufatanye guhashya umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa RDC umaze igihe warigaruye uburasirazuba bw'iki gihugu, aho Repubulika Demokarasi ya Congo ishinja leta y'u Rwanda gufasha uyu mutwe. Ibirego u Rwanda rwakunze gutangaho ubutumwa bugira buti twe twatangije intambara mu burasirazuba bwa Congo. Byako kanya ahubwo u Rwanda rukagaragaza ko iki gihugu gitera inkunga kikanafatanya na bamwe mu basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 bihurije mu mutwe wa FDLR. U Rwanda rukagaragaza ko bafite umugambi wo gushoza intambara ku Rwanda babifashwemo n'abategetsi b'iki gihugu. Ubwo Tshisekedi ubwo yiyamazaga ku mwanya w'umukuru w'igihugu yiyemereye ko bazatera u Rwanda, byako kanya bakarufata nagirirwa icyizere. Hari benshi bibaza iki kibazo, umugambi mubisha ku butegetsi bw'u Rwanda, ese uyu muhungu yabahangayikishije u Rwanda? Perezida Paul Kagame yagaragaje uburyo abo mu muryango wa Habyarimana cyane cyane umuhungu we bakomeje gukorera ingendo Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Congo, umugambi wo gukorera mu ngata umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iki gihe umukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ku wa 6 Werurwe umwaka wa 2026 ubwo yabakiraga ku meza. Mu byibuka icyo gihe yagize ati: The son of the former leader of Rwanda who led this country. Umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda wagejeje iki gihugu muri jenoside n'abandi bafatanije bakomeje gusura Kinshasa mu rwego rwo kwagura imikorere yabo na FDLR kandi bagahabwa ikaze. In Kinshasa in order to deepen the alliance with FDLR, and they have more or less openly been welcomed there. Mu kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2026 nabwo yongeye kuvuga ku bufatanye buri hagati ya Kinshasa n'uyu muhungu. Ubwo Perezida Kagame yaganiraga n'ikinyamakuru Jeune Afrique yabajijwe ku muhungu wa Habyarimana ikibazo kigira giti: The recent visit of Jean-Luc Habyarimana in Kinshasa seems to have worried the Rwandese government. Why, and do you knew? Urugendo rwa vuba rwa Jean-Luc Habyarimana i Kinshasa, umwe mu bana b'umuhungu wa Perezida Juvenal Habyarimana kandi ukunze kunenga ubutegetsi bwanyu, rwateje ikibazo muri guverinoma yanyu. Ariko n'umuntu uri wenyine ugereranyije, kuki habayeho icyo kibazo? Birangiye nuko na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arasubiza ati: But together with Tshisekedi, but Tshisekedi is supposed to be. Niba umwana wa Habyarimana atangira kubona inkunga ya Tshisekedi, ubutunzi bw'igihugu cya Kongo n'amasoko yayo, twavuga dute ko ari wenyine? Tshisekedi aragerageza kumukoresha mu gukurura abantu ku ruhande rwa FDLR no kubaka inkunga ye mu Bufaransa n'ahandi. Tshisekedi wa Congo has been trying to use him to mobilize the opinion, the support for FDLR. There are many people. Muri uyu mwaka makuru yagarutsweho cyane mu itangazamakuru yavuga ko uyu muhungu yahawe ubufasha na Tshisekedi bamufasha guhuriza hamwe abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Byako kanya Burundi ngo bwemera ko buzabafasha kubaha imyitozo ndetse no kubaherekeza kugaya ibitero ku Rwanda. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo byavuzwe ko izi ngabo zashoze imyitozo mu Burundi zitazinjira muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Inkuru nyinshi urebye zagiraga ziti: bidasubirwaho ingabo zirangije imyitozo mu gihugu cy'u Burundi za General Kayumba Nyamwasa na Jean-Luc Habyarimana zamaze kugira muri Hople Kundondo no mu mudugudu wo mu Kajembwe, aho bivugwa ko zambukijwe na Gumino ya Lieutenant Nyamusaraba Alexis Shaka n'ubundi wigeze guha ubuhungiro P5 yari yobowe na General Kayumba Nyamwasa. Izi ngabo zibarirwa hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5.
Amakuru avuga ko zimwe mu ntwaro ndetse n'ibindi bikoresho bigezweho zari zigenewe izi ngabo arizo zahiriye muri bwa bubiko bw'intwaro muri Camp Base ya Kumusaga mu gihugu cy'u Burundi. Mu mpera za 2025 byamenyekanye ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umuryango wa Juvenal Habyarimana wo mu Bufaransa batangiye kunoza umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda babinyujije mu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru yizewe yavuga ko Tshisekedi n'umuryango wa Habyarimana bateganya guha FDLR ibikoresho bihagije kandi habwa ubuyobozi bushya, aho umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc azaba ari we muyobozi mukuru w'uyu mutwe. Umuntu wa hafi y'ibiro bya perezida wa RDC yahishuye ko ubutegetsi bw'iki gihugu buri gukorana na Jean-Luc, abanyamuryango b'ihuriro ANC ryoborwa na Kayumba Nyamwasa ndetse n'iyita guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro iyoborwa na Thomas Nahimana, ikindi wabaye umupadiri. Amakuru ajyanye na Jean-Luc Habyarimana si menshi cyane mu ruhame, cyane mu bijyanye n'ubuzima bwe bwite. Icyakora n'umugabo wize amashuri ye mu bihugu bitandukanye biri mu Rwanda, mu Fransa n'ahandi hatandukanye. Ikidashidikanywaho ni kimwe nuko ari umwe mu bana 8 ba Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka wa 1973 kugeza mu mwaka wa 1994.